Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Twizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Bahe ikaze mu makuru yacu tugiye guhera kuyavugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu rero imirwano yongeye kuba imirwano hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Imirwano rero irimo irabera mu gace ka Mweso ndetse na Mabenga. Ni imirwano ikomeye cyane rwose, byakomeye ku mutwe wa M23. Ni nyuma y'amagambo atangajwe n'umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya. Turaza rero gukomeza kubabwira urugamba uko rumeze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka mu yandi makuru kandi rwose turaza kubabwira ko mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara rero kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Ukwakira 2024, umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yatangaje ko iyo haje kuba iyuburwa ry'iperereza ryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku bantu ngo bakorewe ubwicanyi muri iki igihugu. Twese cyane rero mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka n'ubundi tuyavuge ko tugaruke ko kubirimo biraba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. M23 yongeye guhangana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Imirwano ikomeye ni intambara karundura. Igisirikare cya Congo FARDC cyarakaye kiri kurasa ibisasu biremereye ku mutwe wa M23. Ni intambara rero irimo irabera muri izi nkengero za Masisi, muri teritwari ya Masisi, mu bice bya Mweso ndetse na Mabenga. Umutwe wa M23 bawucanyeho umuriro bidasanzwe, ndetse kuri ubu ngubu urimo urahungira mu bice bitandukanye. Ibiro byose bibaye nyuma y'uko umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya atangaje ko ngo leta ya Congo izakora igishoboka cyose kugira ngo ingabo z'u Rwanda ngo ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo zibe zahavanwa. Uyu rero Muyaya yahaye imbaraga zidasanzwe igisirikare cya Congo FARDC. Kuri ubu rero imirwano irakomeye cyane rwose. Ingabo za Congo FARDC zifatanyije na SADC, ingabo z'u Burundi byakomeye cyane, ndetse n'imitwe yitwaje intwaro harimo na Wazalendo. Mu rugamba rero bahanganye na M23, aho ngo igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo kiyemeje kurimbura burundu uwo ari we wese urimo ugaragara ko ari uwo muri M23. M23 rwose birayikomeranye. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC kivuga ko kigiye gukora ibishoboka byose kikirukana umutwe wa M23. Ni imirwano n'ubundi imaze iminsi. Umutwe wa M23 bitaworoheye. Urugamba rumaze igihe ruhanganishije impande zombi, haba ku mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Kuri ubu rero amasasu ari kuvuza umuriro, ari kuvuza ubuhuha muri iki gice rwose. Ibice bya Mweso na Mabenga M23 bayicogoje ku buryo budasanzwe. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC rero gifatanyije n'abafatanyabikorwa bacyo muri urugamba harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, imitwe yitwaje intwaro harimo Wazalendo. Ndetse murabizi neza ko no mu gihe gishize Wazalendo yari imaze iminsi isakiranya n'umutwe wa M23, aho ngo umutwe wa Wazalendo yitwazaga ko igomba ngo guhabya igisirikare M23, aho nyine Wazalendo yavugaga ko ngo izakora ibishoboka byose ikarwanira uburenganzira bw'igihugu cyayo, ikirukana byimazeyo M23. Kuri ubu rero imirwano irakomeye cyane, irahambaye. Ingabo za M23 zirimo guhigwa bukwaye, zirabebera, ziri kwihishahisha, zateye mu baturage rwose, ziri gusaba ko zahungishwa cyangwa se zahishwa n'abaturage. Mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC rero cyagabye ibitero simusiga kuri uyu mutwe wa M23, by'umwihariko muri utu duce twa Mweso ndetse na Mabenga. M23 yari yatangaje ko izakomeza kurwana urugamba ndetse igaharanira uburenganzira bw'abanyekongo, by'umwihariko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Gusa kuri ubu rero M23 biragaragara ko irimo iratega zivamo, kuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC kirimo kiragikubita M23 ahababaza rwose, kirayikubita ahababaza kitababarira. Ubu ngubu na Sultan Makenga ku rugamba rwose byanze birakomeye. Igisirikare rero cya FARDC cyatangaje ko kigiye gukora ibishoboka byose
kigahashya burundu umutwe wa M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Izi mbaraga zose rero igisirikare cya Congo FARDC biravuga ko cyazikuye ku magambo Minisitiri uyu muvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya yatangaje ngaho yabwiye igisirikare cya Congo FARDC Congo biteguye gutanga icyari cyo cyose bakirukana umutwe wa M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu gihe gishize rero murabizi ko byari bya hagati y'u Rwanda na Congo bari bahuriye i Rwanda bashakisha uburyo ki hagaruka amahoro hagati y'izi mpande zombi, ndetse biza no kurangira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Therese Kayikwamba Wagner asinye ku myanzuro y'uko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa ndetse n'amahoro akagaruka ku mpande zombi. Ni mu gihe rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yashinjaga u Rwanda ko rwaba rufasha umutwe wa M23 guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Igihe rero u Rwanda rwo rwahakanaga ibi birego rwivuye inyuma, ndetse narwo rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kifasha byeruye umutwe wa FDLR, ndetse umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Byaje kurangira rero imyanzuro isinyiwe i Rwanda muri Angola, abaminisitiri bombi bumvikanye maze hasinywa ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa burundu ukavanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma rero y'uburakari bukabije, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yavanye i Rwanda yahise ifata umwanzuro byihuse cyangwa se igaba igitero byihuse ku mutwe wa M23 ivuga ko ari u Rwanda, maze ivuga ko igomba kwirukana M23 ku butaka bw'iki gihugu. Ni mu gihe rero igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyaje kwifashisha abafatanyabikorwa bacyo maze bakubita ahababaza ndetse bakubita bagusha nta mpuhwe namba umutwe wa M23 rwose. Kuri ubu ngubu bigaragara ko waba umaze gucika intege n'intambara idasanzwe, abaturage batakambye batatse n'imiborogo. Umutwe wa M23 wowe wajujubijwe rwose, sinzi aho rubuze kwerekera. Baravuga ko urimo urahunga ku bwinshi. Urugamba rero rukomeje kubera muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Masisi nyine. Gusa ni urugamba rwose rubona ko ruteye ubwoba ku mpande zombi, gusa M23 yo rwose bisa naho birimo birayirangirana. Turakomeza tubagezaho amakuru rero y'uburyo urugamba rumeze. Gusa dukomereje amakuru yacu n'umuri kuyavuga muri Congo, biravuga ko hari itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohowe ndetse ryamaze gushyirwa ahagaragara kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Ukwakira 2024, aho umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yatangaje ko ngo harakorwa iyuburwa ry'iperereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iki cyemezo rero gikurikira uruzinduko Minisitiri w'Ubutabera wungirije wa Congo Samuel Mbemba Kabuya aherutse kugirira yarakaye mu cyumweru gishize. Kuva mu mwaka wa 2004 abantu ngo 7 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bamaze gushyikirirwaho impapuro zo gutabwa muri yombi na ICC, kandi ngo 5 muri bo baraburanishijwe mu rwego rw'iperereza ku byaha byakorewe muri iki gihugu, nk'uko inkuru dukesha Rafi ibivuga. Iperereza rero rishya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryatangaje ku wa mbere na Karim Kamu, umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, rizibanda cyane ngo ku byaha by'intambara byakozwe kuva muri Mutarama 2022 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nk'uko rero bigaragara mu itangazo rigenewe abanyamakuru, abantu bose bakekwaho kuba barakoze ibyaha bazakurikiranwa. Karim Kabu yemeza kandi ko ashaka ko ngo bizakorwa mu nzira ebyiri. Ku ruhande rumwe iperereza ubwaryo ngo ku rundi ruhande ngo gushyigikira ubutabera bwa Congo. Ni muri uru rwego rero yaboneyeho ngo umwanya wo gushimira ishyirwaho ngo
rya komite ishinzwe gutegura ishyirwaho ry'urukiko mpanabyaha rwihariye rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Imwe mu ngingo za politike y'ibihano ngo ya kari mukamu igamije gushyigikira ibihugu kugira ngo bitange ndetse ngo bishoboka ubutabera ku butaka bwabyo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, amasezerano muri urwo rwego yashyizweho umukono na guverinoma muri Kanama 2023. Hashize ukwezi guverinoma ya Kinshasa isabye ICC kongera gukora iperereza ku butaka bwayo. Itangazo rigenewe rero abanyamakuru ryatanzwe na Karimu Kami risobanura kandi ko ibyaha biheruka gukorerwa muri Kivu y'Amajyaruguru bifitanye isano n'ubugizi bwa nabi n'imirwano bimaze iminsi byibasira aka karere. Kuva iperereza ryakozwe na ICC ku byaha byakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mwaka wa 2004, abantu 7 bamaze gukurikiranwa n'impapuro zo kubata muri yombi ikigo. 5 muri bo baraburanishwa irahaye, barimo Jean Pierre Bemba, Thomas Lubanga ndetse na Bosco Ntaganda. Ni amakuru rero twakomeje kugenda dukusanya kuyarimo navuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka rero mbashimire mwe mwari mudukurikiye amakuru y'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5, mukande subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi waba ukoresha, maze tusangira amakuru, maze uzajye uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Reka mbashimire rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo kuri uyu muyoboro nakagaruka. Imana ibarinde.